949-ші сайлау участығы. Біздің участықта барлығы 1237 сайлаушымыз бар. Аллаға шүкір. Бұл сайлаушыларға көре Айван ауылы, Бек Шықырша ауылы, һәм станцияның бик кенә урамнары, станцияда да бар өзінің Айван деп аталған шундай территория һәм урамнары. Аллаға шүкір, халық ертеңгі яқта бик актив килә. Менә күргәнегезчә, үзегез күргәнегезчә, теге аңлап йөри, нәрсә икәнен, сайлауларның нәрсә икәнен аңлап йөри. Агитаторларыбыз бик әйбәт эшләде, Аллаға шөкер. Бездә бер вакытта да тегенди мондый килми калган, нәрсәгә ул дигән шундый проблемалар юк. Кешенең үз аңы бар, матур гына итеп сайлаучылар килә. Беренче тапкыр сайлауга килүчеләргә бүләкләр биреп, аларны карточкаларга төшереп, матур итеп әйтеп китәбез. Аллаға шүкір, бүгінгі көне бик матур тәртипле генә бара сайлауларыбыз. Уңышлы булсын, көннәр дә уңышлы булсын, һәр бер участокта шундый матур булсын.